Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Pulit Kesora Civil Subdivision haringkat bat ke kenhun SDRF bat ke NDRF hakah nyotrik ujiliw arhajar apusan kira Treshitam banwat ya kurim uraja Raghuvanshi ke Sonam Raghuvanshi kilawat da kabayat da kejat banwat hakirut arliang surak berhaki jaka balong riat letse banlap ya kidak kishin Habayakran bat uba Gilbert Kongsit, ubadai President ke Tour Guide Association of Meghalaya, ulai thu bagi lasdang banwat nadu kajaka bagi wat menin, narum kshat prut waisder, ter shadu kshat linkshar, kumba lai kilometer tam, kilayat hadu gane kajaka, Henry 4 lap ksai AA ru kendiat. Shu ula ong ru bakin yai beteng banyat bet daka kejat banwat syaki arliang surak hadu bandapoi syamokma. Ya sedang baik na berpengkut dengan na tunggu perut kat ka pos der di minta le tak ada ne po ksel tempat dang ailat ka benang tingin kita terhadap tengok kemah adalah kemudian pihak beda kejat nadu piwat bayar kijaka bolong piwat begini alias surak ya tak kijaka kham ilang riak kham nomuri ya dong itu po kangot jenis tai kemudian perlap ke saya era kena kilometer try lagi lalu teh entah step tu malah like kilometer tam lah boy berpiar karkat berkipulit SDRF nah kau jupi kat nangut piadan mentah sini dasan kat sentral bedi kemudian net try saya penting kuat kat bangi order tinggi lah berkut di kembang berkut di bawah pom tai sawaje sautam kebaju lama kasni kuat kat bumpat lap ni ya wat baik nya persang ikat balak ibu ya wat nya trail kat hi baki police station dah tu lấy cái lẹn để tung độc ha Layak Indonesia. Dah. Oh. Kamu kah? Kami situ.
Yar, spot.